الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormatly musulman bir tuğanım, bugün dağı siz menen biz insanın kıyamet gününe tozoktan arılıp beyişke görüyüsüne sebepkar bola turgan dağı kebir ibadatlardan katarın toluktap süйлöşüp ötöbüz. Hormatly musulman bir tuğanım, bu Kıyamet günü aybay oğur gün bolat. Kıyamet gün her gün özünün nafsısın oylap kalgan gün bolat. Emi insan naşınday oğur günde kantip Allah Taala'nın azabından kutulup, kantip beyişine çetip alsa bolat ekendigin izlenip noşan esege hareket kılıştırır. Elbette bunun barın joğu bizden Kur'an kitabımızda, şariatımızda körgözülgön. Allah Taala'nın oşul kıyamet gününün kebirki avalların bayandayıp mınday dep aytat. Ve in minkum illa variduha kana li rabbika hatman maqdiyya. Summa nunajji'llezina ittaqaw ve nazaru zalimin fiha jathiyya. Kıyamet günü bolgan kezde silerden her biriňer tozok otun göröt. Tozokka alınıp kelinet. Bul Rabbunun kılgan bekem hükümü. Kimin oşol tozoktan bizge takvaçılık kılıp, takva bolup жүргөн pendelerimizi kutkarıp çıkıp ketebiz. Al emi zalimlardy Allah Taala'nın buyruklarına moyunsunmastan, adal debesden, haram debesden Allah Taala'nın hükümlerini togotpoy жүргөн pendelerimizi biz dozokta alardy tizelep çögölüp жалдыраган абалында, кор болгон абалында biz таштап коебуз деп Аллах Таала кыямат күнүнүн кебир күндөрүндө ушундай бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, кандай гана пенде болбосун, бул тозок отуна алып келинет экен. Алып келинген кезде Аллах Таала өзүнүн таква пенделерин, Аллах Тааланын шариятына моюнсунуп, 5 убакыт намазына бекем болуп, орозосун кармап, зекетин берип, жана ошондой эле Allah Taala'nın adalın adal деп, aramın aram деп тыйылып жүргөн пенделерин Allah Taala тозок отунан коргобай алардын бейиш менен сыйлык берет. Ал эми Allah Taala'nын өкүмдөрүн тоготпогон пенделерди Allah Taala ушундай биз коргоп коебуз дейт. Мына ушул аяттан максат деп керек алымдар айтат. Бул кыямат күнүндө ар бир пенде Сират көпүрөсүнө алынып келинет. Бул эч ким бейишке кире албайт. Kaçan ошол Сират көпүрөсүнөн өтмөйүнчө. Сират көпүрөсүнөн өткөндөн кийин гана бейишке өтүшөт. Ал эми Сират көпүрөсүнөн өтө албаган адам тозокко түшүп, эгерде кафир болуп турган болсо түгөлтүп алат. Ал эми мусулман күнөөкөр, чоң күнөөргө баткан мусулман болуп турган болсо өзүнүн күнөөсүн жараша азабын тартып, андан кийин бейишке өтөт. Бул аяттагы Аллах Таала айтат, ошол жерде биз Сират көпүрөсүнөн бизге таква алган пенделерибизди алып өтүп кетебиз деп. Ал эми өз нафсларына зулумдук кылган, чоң күнөөргө баткан, жана ошондой эле Аллах Тааланын динине куфурчулук кылгандарды бизне ошол жерде эле тозокко таштап жиберебиз дейт. Эми урматтуу мусулман тууганым, кыямат күнүндө тозоктон кутулуучулар, бейишке кирүүчүлөр булар кимдер экен? Аллах Тааланын таква пенделери гана болот экен. Эч кандай эсеп кысапсыз бейишке кире турган пенделери бул Аллах Таалага жаккан, Аллах Тааланын таква пенделери гана болот экен. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол кыямат күнүндө тозоктон арылуунун дагы кээ-бирки жолдорун бизге көргөзүп берген. Мына ошол тууралуу келген кээ-бирки хадистерге токтоло турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Ан Анас ибн Малик радийаллаху анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anas ibn Malik aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Men salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq. Kimde 40 gün cemaat menen birgelikte takbiratul ulaga жетишип namaz okuy turgan bolsa, cemaat menen 40 gün takbiratul ulaga жетишип namaz okuy turgan bolsa, al adamga iki kutuluğu verilir. Birincisi tozak otundan kutkarılır, ikincisi al nifaklıktan,
мұнафиқтықтан, екі жүзділіктен ал құтқарылы беріледі деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Демек, құрметті мұсылман мыртығаным, кімдеген 40 күн такбиратул улаға жетіп намаз оқи тұрған болса, оған мынау шындай сыйлық беріледі екен. Бұл такбиратул ула дегеніміз, ол ошол имам құлақ қағып, Фатиха сүресін оқып қалғанға шейін имамдың артынан тұрып құлақ қағып қалыштық. Мынау үшін такбиратул ула деп қоямыз. Кейбір ғалымдар такбиратул ула қашан болады дегенде айтышқан. Бұл Ханафи мазхабында имам бірінші рекетті біткенге шейін имамның артынан келіп жетішіп тұрып қалыштық деп айтқан. Әлем кейбір ғалымдарымыз Фатиха сүресін оқып біткенге шейін деген. Кейбір ғалымдарымыз ошол Фатиха сүресін келишкенге шейін деп айтышқан. Демек, такбиратул улаға жетішіп қалу не екен? Бірінші рекетке жетішіп қалу деген сөз екен. Имам бірінші рекетте рүкуге келгенге шейін келіп құлақ қағып тұрып қалыштық. Ошол такбиратул улаға жетіш деп айтылады екен. Бирок жакшырагы имам Фатиха сүресін оқығанға шейін жетішіп құлақ қағып қалыштық. Ошол такбиратул улаға жетішті деп айтылады. Демек, бұл бірінші шарт екен. Екінші шарты жамаат менен болуш керек. Ошол мешіттерде болуш керек. Мешітке келіш керек. Же болбосо ошол адамдар намазханаға болған, ошол намазханада болушу керек болуп эсептелинет. Андан кийинкиси, үчүнчү шарты 40 күн болуш керек. Мына ушул 40 күн үзүлбөстөн удама боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол такбиратул уланы берилет. Өзү мусулман пенде бул ар дайым жакшылыктарга шашылып аткарыш керек. Ар бир нерсени жарыш керек. Ар бир жакшы иштерде жарышып аткарыш керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтканда: "Сари'у иля магфирати мин раббик." Силер өзүңөрдүн Роббуңардын кечиримине шашылгыла, жарышкыла деп айтканда, бул намазга эң имам менен чогуу келип намазга туруп калыштык. Бул жакшы иштерде шашылуунун белгиси. Бул чыныгы момундун сыфатынын белгиси болуп деп эсептелинет. Ошон үчүн кээ-бирки мурунку алымдарыбыз айтат: "Ида раайта раджулан ятахавану фи такбираtil ула фагсил ядaka минху." Эгерде бир кишинин ошол такбираtul улага жеңил санап атканын, мына ошол нерсеге шашпай атканын байкап кала турган болсоң, сен андан колуң жууп кеткин, ал адамга жакындабагын, анткени анда эч кандай жакшылык жок деп айткан. Жана ошол эле дагы такбираtul ула фала таржи хайраху. Кимдеги ошол такбираtul улага шашылбай турган болсо, такбираtul улага келбей турган болсо, бул адамдан эч кандай жакшылык үмүт кылбагын деп айтышат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз такбираtul уланы жөнөкөй намаздар болсун шашылып кетишибиз керек. 40 күн болсо да биз ар дайым ошо такбираtul улага жетип намаз окушубуз керек. Ушундай кээ-биркилерибиз бар, намазга жеңил санайбыз. Намаздын биринчи рекет бүткөндө, экинчи рекет бүткөндө, же намаздын аягына келип кошулабыз. Андай болбош керек. Мусулман пенде азан айтылдыбы, мешитке карай басуусу керек. Кээ-бир алымдар айтат, бир алым ар дайым ошол мешитке азандан мурун келип отурчу экен. Ошондон сурашкан кезде ал айтат, бул азан кафилетте жүргөн адамдарга айтылат дейт. Намаздан кафилетте жүрүп, намаздын убактысынан кафилетте жүргөн адамдарды намазга келе деп айтылат. Ал эми кафилетте болбогондор бар намазга эртерээк келип отурат деген экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман тууганым, биз колдон келсе азандан эртерээк келип мешитке келип отурушубуз керек. Азан айткандан эле мешитке келип шашып такбираtul улага жетишип намаз окушубуз керек. Ошондой кыла турган болсок, Аллах Таала бизди кыямат күндө тозок отунан азат кылып, мунафик сыфаттан дагы азат кыла турган болсо, биз үчүн эң чоң жеңиш болот. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.